Gwakagita utumiri bwa kigina kia thirikari ya Meru ni untu buretete kurega kugwatanira gatigati ka thirikari ya mbunge ya Meru no utongeria bwa BAKAGAIRA jauria Morgan Mwetia gututariria Gîchunki gia siasa MCAS ba Meru ibaregene na rendekithia ria ngavana Mwangaza na kinyabo baithithiria budget yao untu buria buretete murutira kinyankuruki. Ntangurutano gatigati ka thirikari ya kaunti ya Meru itongeretwo ni ngavana Kawira Mwangaza na mbunge ya kaunti ya Meru iguru ria UGAI no tumiri bwa kigina kia mwaka juju ungi no igukujirwa. MCA ba Meru ibambira kuregana na mubango jwa ngavana Kawira Mwangaza jo tumiri bwa kigina kia mwaka juju aria ngavana abangite owandi ya mukaire kigina gia shiringi milioni 15 na aria MCA nabo bakurukitie mutaratara jwa UGAI bwa kigina jo CFSP araba kwendikithia owandi ya mukaire kigina gia shiringi milioni 45 amwe na mendekithia jangi kathumba. Untu bubu ibutumite ngavana Kawira Mwangaza aandikira mutario mathabu ja thirikari baruga kumwathira uria mbunge kaunti ya Meru yagaritie mianka na gutonyera ngugiti yao na gwitwikithia abangani ba kigina nontu wa kurita ngugi yao gukurukia kigina kiria ngavana endekithitie. Ngari kwa wingi nabo MCA ba Meru batiamukirite nteto ici na woro. Batu members ba county assembly Meru krake turiarite ruare ngavana kureana na CFSP kana budget era twethire tukibwithia itukarite nde tukaanalyze mantu bubwega budget ya Meru budget ya 12.5 billion bura turendete antu betu maendelea kana na mashinani na bura turerite antu betu tuigite mbecha 45 million na mashinani kana miradi 45 million lakini gavana naandikite barua ya page 10 akireana akiwa ngwira twathirite tukirita turi assembly ngwichi otheri na uwe ngwichi otheri nondo angaimbia kuwira no angaimbi barua inyete kweleka kona ne batu assembly utengo tukurita na mbuge ojo kagita kara gavana aringaga siasa akiroaga na kiraito murungi augaga 12 billion times 5 akagaira wondi mbecha ira wondi ebati kuona na nengwete kekire manifesto augete bero wondi akanenkanira 100 million per wondi leo no ngaka revise the manifesto na bati torageretie nginya komutethia no kada twakwereria milioni kana fortunately turonire 45 million but still 45 million you tuonete na korwanio akiuga gatuchoke 15 million bariuga budget yao ne kunganania wandi cionthe kenda gutigira uti wandi ekwenderwa kethira ngavana ari no choreka na uthuna MCA kinyoriku formula ya kuga kigina kia Meru equally kenda obunka wondi tikethire eti nyuma ni rengi so maendeleo yaga waya milioni 45 every ward lakini gintu gya kuriarania mwananchi wewe kwa authority MCAs ba Meru county bathithia budget ikariu governor wenu Kawira Mwangaza na reanite na budget yu na andika barua ya nabunibu no mithoma kuongwa ati kuelewa exactly mbio communicate na members bila kitu kuelewa ni ati Kawira na reanire nambi na reanire budget ya kwithira mukario Meru county na ugire maoni jawe na uga mirandi ira kwenda kuthithirua sheria ni gwitikiria CFSP ya subjected to public participation maoni ja wananchi jekirwa ku na maoni ja wananchi jekirikire budget maoni ja ngavana na timu ijekirikire budget kana bira bakwenda kuthithia bira getwitete imbecha ciotheri cia mandansi cia ukirita awareness cia kuthithia sensitization cia kuthithia menga nteto ite kumenyekanire kono ndu tiomba kuthithia awareness ukirita awareness uthithia sensitization uthithia mbi civic education na revenue department ya health mwajia na thithairwa civic education akathirwa sensitization na agakiritira awareness kana inda wagurairwa MCA ba Meru ibugite mantu za keja kurema no senete kathura na NKUCHANIO iji batu budget batu to represent antu beto to county assembly owo uriara kendo ngavana resources ote muntu nyo mo represented so ga gwethe aruare uko no pingane na budget ya tukuthithia mwananchi base turenda gwira Kawira Mwangaza turathuranirwa awe senate temirwa isenate tukathuranirwa awe tutuchokete na nyuma iki agwethe on represented antu bako bakithi mheshimiwa ronga represented ba ondieke uteke ndo ayikumeria uwa kira kinyila antu bawe miaka 5
Uweka wira ikunyange mbeche cia Meru. Turenda okwira turi athuranirwo awe Senate. Senate no twetania awe nende no tutikwenda ndeto cia Meru, ndeto cia kwangagu kinya uwakeya. Budget ora interfere ne ona process utu ine ona tuno turaiwete tugua antu betu bakona maendeleo. So tutirenda utukinyanga na utirenda ukinyanga antu betu na nende tuitanie na uwende tuendelee wetanie ku. Member of County Assembly Meru. Budget ine ane otukaritana. Tutiathukanira awe Meru au. Onaro ora Senate uko juu uko ndo tutaachana na we. Senate no ya twathurana County Assembly Meru na Gavana Kawira Mwangaza. Kwa tueka budget yu ndakwira watu ko te implement ikari o ikari na tuwete terito nyakoma okurita nyakoma tutiene no o implement ikari uno to budget ya mwananchi imaendeleo ya mwananchi tugaite obwonka wandri itikethire indiscriminated kana ithira ni watu maendeleo based on uchore kana uthuboku nao na ine area MCA. Kirirwariro eroegie kaunti ya Meru kiume giki Senator wa Meru Kathuri Murungi na ugite na kugwata mbaru rendekithiro ria MCA ba Meru. Support kinya assembly ya Meru. Non tute assembly ngi ndone ikienda kuthithia itemized budget kana program based budget. Ige nambe jiri tiwa kire executive itegatiga go imami no tu itekomekana ori gwita. Nambe jiri gwita kire departments. Gotweke chonde na chichi ko mono ira nyingi igeta ke development. Tegwitakire recurrent expenditure. So ngo support mono idea bene ya ku make sure ba gutamburanga budget ndikenda bakomba wiche mirandi mashinani na untubo ibo bwega mono na bwatuma economy ya Meru ikure. Okaunja unjene okau wakiri Mugambi Manyara ora urathurirwo ari mutario Gavana mantu jegie watho na regene na nteto yu na kuga jau ni matu atiura. MCAs iwa approve budget. Budget indroa wa thirikari ya Meru County kana ni executive. MCAs yaba bwirete wa approve. Ko batumbo kana narea balita budget ira baikirito yonde ikawira Mwangaza bekera manto yao. Penda ibeje badurwe Gavana kenda batheria budget rutero executive. Ende budget ikadidwa batiomba kweja kumirita kumikanso yonde bagwiba kuthire yao kabwe abo adurwe bwe Gavana 45 kutinye ndu yake ukuganga no mwanka everyone dijukie 45 million ango vera bathugania kaire nontu orindi ibakubite au na ikabare tribe nene muno ntu tino bechi kangananwa na kinya bagire kugo u tugo geta mundu ne bali nontu bona ndiburetete mutirajo gisiasa muno aja county ya Meru. Mama narandikire control of budget atandikira Senate nontu ne thithagia oversight atandikira Senate na assembly ne akurukagia sheria weja senatary ni ari kwarungami irotererwa milioni 15 tia mama tia Gavana kana ni milioni 45 iria chikareta maendeleo ja maingi tia MCAs. Rikana atiri county chonde ibatere kwithiro ikurukitie budget wikinya muthio mweri jwa June. Kiuria ni atiri Meru igakaratia Morgan Muti Gîchunki gia siasa Weru TV.